Voice Hmar Christian Fellowship Delhi Internet High Faith Langin Sunday service high mang thei dinga ai heng thum hi lom tak zeta Pathien ko mai lom thum sin la chun thui tu hai ko ma hi sab darjang area hai in khom na mun hai put sei le mo phurna chan bo poi di tum tak hai mi pe ki kan lom tak zeta ni Voice na ai thu ril ding ai lu mai trong trai na ai rengin mid low in si meta tôi tên cầu này nô mà nè ai mid low in si meta lalpa kasul na hai min mutir la hun sin la tu ta ai trong trái na hai dùng dầu man na tu ta trong trái na trong bào cái dục mỏng khá in lâu mai sen cái ringa Pathien ku mà cái sul na hai in mu tir ding in feel na ai dục sim la ka sul ngai dam tu ku mà in ai sul na hai zong pui ding in ai hay feel na nang le ke in ai sul na hai chu a se tu ding tak ai ni si ing lei na mana sul ngai dam tu ku mà in sul hai zong pui ding in ai trong trái na hai chân chân ai mà feel la hi noi zat khom ka tia sul na hai hi ka sul na chu ka nu mai ku ma an no an le ka pasal ku ma transfer thei khom ka ne ke ma khana jing ti thu hai khom ai ri lein ai sul na hai hi ai nin ai ri ta ne ti hi ching lein ka ri ta ka sul na hai ka ri thei no ka mu thei na ti questions hai na mai nei ani chun chu self deception mani le mani in lem na nun khani ngata chu elba ka we are playing with God Pathien khom a deceive tum a lem tum ani ti chu athar takin rin la in tak zetani ma ti ngai fe ma in exercise toite pakhan zum nei in la kanoma he paper blank paper he 12 khoma low laun la chi chin te khoma len khom A4 size hai khom pai no ni naw pang hai khoma puiling hai khoma ji the ta pot hai kan la ngai ta chun sul ilo tho ngai dam na ilan ni no ilan confess no ilan pung no mishim mabula amani an non le Pathien ma ku ma ilan confess no inunahin ahong suboy lat se mating ife pe na ding nun khom irit dok pha phale ahong suboy lat se dam ine ne chun chu zikla la thab teon lo si la nakile kha le kha ithil zi kha I mana I thoding ti kha ai hong ril ding ani tu hen chu exercise chu toite minute khat vel thongai ta chu sung chun safdar jang area naw pang hai ai to ken skit pakhat toite ai lo ending ana chu hai enai te yes scholarship kadak ujai de nang to scholarship ilakan oike yeah hoi ka titalu shopping cafe ding chun branded shoes jeans and jacket kan shop ding ujai den ke ko min ji fe tala go away you are still a kid next year scholarship ilading shopping thing luti bye papa sorry atam khan ka shita income certificate is from LD money papa vandan kate papa ko pela na kile ai thuril la kar ai hong sep sa ding ai muri far ding in lo si thangai ta bible chang hai ti mai ti thuwar hai mong som ni le parit
thuvar hai bung som ni le pari chang som pathum na kha lo en sangai ta BSI le Delhi version ka hung la ko dingania lo tim ta ngai asul na iptu chu lotling no ni a thupa choya ngat san la tu rup chu Zangaina hu ngati repent chu Delhi version chun Inpuonga asim rup chun Zangaina mu ngati atieni athave ve a patin ei la khom tum dengani hi thuwar ji tu lal salamon hi khovela mi var tak le mi hau sat tak ni ei shi ani ti ei shi ta chun hi thuwar aji khom hin hi lai hawa an toka aji mai mai an no ti hi riching en la kanung tak zeta background neyata chun life experience Inthawka ahong zik ding ani nge in ai zuk ringa atim tu hai inspiration ai donga hitakan tokin insu na ai life implication na dinga ahong zik lein anai taka background nai taka ai zuk ring le tam takhain an lo ril chu apa nge lal David a life experience Inthawka ahong zik ni in an ring ani lal David chu Uriah nu mai Betseba lekhan sulna raplak tak an lo thoa chu sul na chulal David chun ip atuma I manit chen chu a ip thaya a ring nun hai khom a fe pe ya amang pe ya amiru at certain point of time a sul na hai chu ip rule an tan zol na in na than khan asul na hai shielding in ama kuma ma chutaka chunlal David in asul na alo iphai chu ahung rit su ka ahung in confess ahung in confess chuchun self deception life alo mangkha khanga thei dingan no confession na ya ahung repenta he becomes self authentic original life ama ni na ang takhan ahung in pung su khan Pathien Zangaina kha ama khan ahungin lang no ka chu Zangaina fetleng pe chun Bible a chun chu Pathien nge khoma man after God's own heart the in title a pek ani ara plak kha ro pui khobel thi title hi chu atop na alan no lal David khanga ring nun repentance confession repentance ahung nei nunga malsom na andong ka imana ai ti tu ta thuwar ji tu lal Solomon khovela mi hau satak le mi var tak kha ama an thukin alahung su ani aro pui khopel an le ai ni hin sul ip ai na yam sul ip ai ti chun sul conceal cover up in khum tina ania mani nina anga umlo mihim history sukdang lam tu question poi mo tak khakola mana ai moding ai tin Genesis ai fe chun Pathienin mihim gu ma kholam i uma ti in andona mihimin adonna chun huna iri ka rita saruk ka ni lein ka tria chung chun kan bimang ani Mishimin a na chu ahrit ahila an lang dan khom saruk ani ti khom ahrita amiruk chu hitaka ahillo the problem the main problem chu athosul kha ai chal ani chu nilawin aklang ting ai en nop pe chun akha sul atho nye kha a ipa chuzo a ip ta sa chu alahung cover nok ani ingtina mana a cover an chun chu general term in an chu hi nu hin hi pa hin ti khan anin tum tu an tamo sin kha uncover chun authenticity kha anya khana tano ani originality kha tano Pathien alunga sen ema chu fetleng pain ai ni chu mihrim na hwai chun
crisis of humanity angin ainia hina umanda aini na takha ein thuktum senganda. Then what is authentic attitude? A pocket a high hin poisa note umvomata poisa note hi chidam bang tu hin nei ta 2500 nei 150 ti high kom nei ta chung high chu nei en chun chu authentic features high umvonga chu features high chu tama uma naw pong high kom in kuta not juk la un la chun juk en ro le ke kom ke lem chu banker kan ni le ka ri em maralan to ini nga person to ini ke ta taka in to kan has chu not authentic an no ti hai chen khoma ri thei ding khopin ke khoma ri na kan ni chuang bokin nang ni khoma ringin ta dora hai not indik low eva choi chun chu ain door thei no ni the note is not acceptable transaction ka a successful thei no ni asam chu kha rupaya kha original unknown mo apoi khober anle in question it am I authentic as a teenage, as a young kid, as a mother, as a father? Am I authentic to myself, to my family, to my church? The question he ay nassenga zugin donin la ay nung tagzetani authentic ti apoy mo khobel nung hak le tlangwal hi zukti masangay di ain say la ka ni mo ain say la ka imana ay tools bang hay chu masadak chun chu Facebook hay ni nga ta chun chatting imani WhatsApp ti hay video call amani tingkhang hai po katula ya tools inside na tools hai vongan tan ya hing hai virtual ania ei tak nakha ei originality kha an lang thei bek ngai no ni mo numayin pasal in numai ei in impress tumna khan cool deu the cool ti khan ei ri chinglam karinga cool ti ringot ni an ta no ni tu lai khawe cool an ta khalai khan ke khom ka history, ka life history ka zuk en nok. There was once upon a time I wanted to look cool, be cool. Ka ani mo Facebook a high profile picture high, WhatsApp a high, status a high, imani jargon statements mak deu high ka ka po phak lo high khom ka hila copy paste ka thoa. That's not me. That's not my work. Mo mail high khom ka ing tin mani tu lai chu Photoshop, Kangun Lai Photoshop, kan panga tu hun lai in Beauty Plus, a bang noka, azin noka hai to be very Beauty Plus, hai kom hong mang nok there, theani, who knows more? Anachu, but that's not real me. What I am presenting to you, to the girl, to the boy I'm talking with, to the person whom I am expecting to live my future. Kaka real antano ni mo. Ezukin mutsi chuchu. Kabig nu ka alaw ni tano ni. Atong baw mangdan hai at sang savay hai ka ezuk ena. Anin chatting na lekhan aman ang tano ti hai dang questions tam tak reality ay face la talaga ni incidents tam tak hai kom ung ti ay rita chun kay nge kom Facebook hai anno an le thil tang dai tools hai mangin kan nu pilili la hin kan hai muwa Facebook a kan hai min ri tak chu kai press to na sak khopela Photoshop sai ka panga ing mani frame hai kan tlang ram so vuraman no anle scenery moi tak khan gawa fe phang no na kala kamang khama kala puno hai da rama hai dam khan ka pum kha khang khan gawan thuta ka mel hai dam ka suk intina mani ka suk cha mani khang hai ka tho ve na sa ni mo ana chu shing no na hin. There will be one point when you have to be real, you have to present yourself. Kaya ni kom Delhi kanin puta dinga na
munir ka kan meeting point kan si ma tu ta en khom na bul charani very significant so mun so ke ka ring no na ding lem chun kanin hutang e ya ana chu kanin huwa kan ve ta chu kanin kan zukin well thei no ni chu face to face koma hingin kanin ena kanin fe pel zak kati na san chu virtual world ka mail in lang ding ang le kalau ni tano a real khan chu kalau dang lam ni ngati khang khathil the ni ana chu atopa by God's grace kanin hutang e ya hi voice sun hin in khata kan che ngan ta ana chu a problem o mani kha abu itla kan ni chu an no mating ay la fe pe ya no mai pasal ko mai hung in na ya ay hung in nei zo phale khan ay mizi tak the real you comes out evolution e hung evolve chang la hung erupta buina tak hai hung uma finally like divorce case hai mo chun long relationship alo ta hai khama to pa chun chu an hung break up talakani it causes discouragement mo nasatakin buina hai khom be dong na hai khom an hlun lak the ani so be real ti hi ai thupui ni sin la ai life mang tum dan ni sin la lal david khoma asul na kha a iptum ani lal david asul na a iptum hi ai anai ti 2 Samuel bungsom pakhat na lesson panian aya kanai an chun chu naw pang hai khoma ai ri ka ringa chu le chun hei tim no ngai ta ai fe la sung ding ani in chunga in thokhan no mai me thado bet seba in sil lai chu amua mel tha ati em adit em aroi hai ko ma chun ba thui ro an hung thui ping khan bet seba mi no mai el pa ka khan ama sipai hai la ya mi ani chun asipei laya mi khom chu indo huna la chu la jing pa chu chu pa nu mai chu alo zal pui el chau ni lawin ahuin ryan ta chu azal pui nong cha ahuin rai nong khan kha sul kha ip ta chara chu ip ding chun apasal chu uria chu ral muna in tokin an chatla ka amu in chatla khan short the may hil dingani uria ku ma in mai so vazal puiro atini vazal puiro azuk ti na san chu within that period of time uria in anu mai alo vazal pui chun chu amu in rai ta khoma uria naw ang khan ahung hil theina ding in ti kha alo ngai tu na ahe iptum na sat dan chu asul na kha a gravity kha khangan amu in sang pe ani chu ana chu uria khom kha sipei ring tak ani lein azal nom na raldo hun la ya hinga kanum mai kalo zal puya fak tha fak don hai kalo alo nei bi kha moi antino lein kham khan aklem hluk zo ta no lal david chun chung ani phing chun I mana lal david in atho ai ti chun uria kha raldo na kuna khan atir no ka lekha pakhan jawab sipei how to pa ku ma pek dingin an choya chuta ka chun jawab kuma ashil chu uria hi ral chik na mun chik na taka chun tir ro atine atum nas atina san chu muna chun awa fe chun chu thinge dingana atini bo ahai ra klak chu su alo zal puya chu zawa asul na athup tuma khangkhan situation ka ahung sima ka khana lo thing na choose what later on finally he becomes a murderer, cold-blooded murderer ahung min da chmo uria chu ahung thi tang ya chu ta ka chun lal david alumri la chun chu peace of mind kha chung ding ani kha sul atho kha nu ya khan aphu man he murdered it aphum ta ama lungri la khan chu tu hin chu tu khama rita nongan ta ka sing nun hi in hoi dewin ka mang dingan ta but he was forgetting something
Amaka authentic antano, original antano, Pathien le ankarka, self-deception, asul na, sul athoka akansil talain. He will be deceiving himself his whole life and that's mo in hoy lawa in hoy lo ding ani chu mimit mo chun chu lim angin lom angin Pathien khom in pangin choi moi roi no ni mo the Joker movie a uma chu ta ka chun the Joker in chang tu pa chu a life kha ai en chun chu ama khan depression lung oi no na nasatak ama kana uma I mana athola kha Joker klaw mai kor pakhat an bu ka nui sa de hi sarkas hai ka man la ti mo naw pang hai chun ring ente ama le ma kha ani na originality depression anei hai a lungril sunga the dark side kha athupa khovela chung chu limle lom misuk lom tu angin khang khan alam vela hingin nermul hai dam khang khan asima chun annu yani chu ana chu alim na alom na the smile was fake conceal the dark side deceiving self lack of authenticity. Anach atop ay enchunju he also becomes a murderer. Atop ko kachunju amale makam kha ansum zo tanoa. Asung real the dark side, the material, the elements ahung burst out a. Nasatakin kovela khan. Ashing nun chaw nilawin, a family chaw nilawin. The whole world surrounding him in antur pa ani apoy ani khang ang life kha ring tu hilaw ni ve palati thup inayam lal David khom chu ang bokin mi hai laya limle lom ang dewa a na dingin he becomes the judge of his own court. Self-righteousness. Amale maka. Cha angin, fel angin, ahungin si mani. At lamting hay enno kita tupatsoy Inpuongfaina at san Simna. Apoy mo no kanit. Confession, repent, hing hai patni he. Parallel track of a rail angin, rilin la ay riting karinga, track ahin, a rail ahin track paniya uma, pakati akoy chatanya, peng metani chunsu, a train ka, Atlanta no dingane. Chun Christian train nun le, Christian theology high coming and chun confession le repent a rule in unfair pe yani he apoy mo tam zetani anle atlamting he en no pe ta thupa choi le simna hin I mana antlun la pe ti chun apakat na ka sukril nom chu thupa choi le simna hin heart of worship the true heart of worship ami thui lut la kani chu Pathien mi sim na san takani chun Simna thupat soy le Simna in sul Simna in Pathien lungril hi ay varit the yani Pathien lungril hi ay vamu the yani chun he worship hin hun bi anay no a mun big anay no a Paul big anay no a ko big khom anay no ani me to el khom confession le repentance process faith ta chun chu worship Pathien lungril shib na hi anei lakani ti hi ching nok zulin la kanum tak setani
Isu Krista le Samarino in big na incident ka so clear matin la kanuma Isu Krista in Samarino ko makandon ding tui ania Samarino chunchu ani na arita social status kham arita chun musik aniti khom arita ni an mai no reng ani Isu Krista kha a mele an thum dan ringot khom kan zudami aniti kha azu khrit nal le khan achan kha an hua atlom ngoi ani tui petheding khopa khom ama le ma an ngai no ana chu khalung ril tak te humble chun thing him authentic ati kha original lungril kha ni na kha Isu Krista in recognize offer a pe kani hring na tui ka pek ding che ani ati ni ma hring na tui ka pek ding che ani ati ana chu condition pakhat asi pe kani ipasal vakaula hitaka hungno gro ati ni hitaka Isu Krista in surgery azuk tho hi khanu lungril sum taka the most uncomfortable zone, the most sensitive zone ka helpe kanima Samarinun adon na chun imana aril pasal kanai le atini mo Adam na ding tok char amul phono na ding tok char tivang vang la ring dep thei na ding tok saran Isu Krista kha adona anatsu Isu Krista in khanga lungril thieng hlim taka ani na ang taka ahungin pek na le adon na kha thampui anu mane hingin adonani pasal ka nei le iti indik God helps those who help themselves. Isun ani na ka ahong rilfi talemane pasal panga inay tutami inay hi pasal ani no shim hihilaya Samarino chan ni ezu en chunchu ei chan nang le ke ya chan ding ni in la chu ing ting tin amani ei shil ding kala dam cho kan nom ka thil tho sul ka trong sul hi shil no lang khom pung no lang khom ngai dam in hi no lang khom la fe thei trok ka di la fe thei trok ka di ti kha ai ni vong ding ani chung anga thil shrit le ani na hai shethei ding khopa khanga in langa ahung khan Samarinu atong baw ka imana pu zol nei initi ka shrit zol nei initi ka shrit atia in Pathina Inthawka hung atin zona ni chu ahil zo char chun alungril le a speech hai en chun chu khovel thila khana tano reng ani a background a khom khana tano I malo tho sul I malo alo thup hilaya most
censored zone mi hai po kha asi thla ka isu ku makhan I mana andon isu ku makhan I mana shit anum 80 chun place of worship ka kholam ni ta mata choi bit na nu na khan ahung lutan tamo I mana isu ku ma ahung ril kha ke ni samari mi hai chun gerazin tla nga hin pathin kan bi ka zuda hai chun chu Jerusalem tla nga in bi ka ahung tim tamo thil tang reng kha angai tu tanoni chuta ka chun isun I mana ahung ril kha Pathien chu tlarau ani ama chibei buk tu hai in tlarau le ti takin chibei an buk ding ani. There is no mention of place, there is no mention of time, there is no mention of any community. Go big koma noni. Tlarau le ti tak na. Ana chu khading khan chu I mana confession le repent authentic kha atina ani. Kha hi process ai fe thleng pha le pathin mingai dam na forgive Christ pathin mingai dam na nuna khan umai ta chuta ka chun pathin lung ril kha ai mu dingani chuta ka chun true worship kha ai lu thei chawani pa choi le ngat san lak tu ru chun Zangaina mu ati ti hi lal David ashing nuna Inthawkan ay shilta asul na athup tum chu Inpuongfaina tupa choya anghat sanani chuchun Pathien Zangaina ka atong ani naki khanay tita Bible po ama ming sar moving a man after God's own heart. Chuchaw chukan no lal David fetlingin ama Inthawkin kovela mi var takle how satak now lal Solomon anay pokani. Tuta skit an kan now pang te atutop na ka papa vandon ka titi toy te in ka hong luma kay ni hi unaw pangakan ni pasal in rule chalal pali chun no may te na pang takkan ni kan sin lai kan har sabi kapila ka pa hi sipayan ni ano hi atam no schooling education high le tuition fees high le expenditure ka atam kapila kan hong kan dam chok nin kahita kan experience ay po chu feel nong kata ana chu kan har sa leve ni Pathien in high school high kan hung zo kan college high post matric scholarship high kama humanity kan rita chung high chu kan lo be save amiru chu kan hai en chat kan chu somehow kapa annual income kha slab chung metan sa khatamani zanivel chau khan ahung tam tale khan kan eligible ve no ni ti kha kan rita amiru chu a rule by high scholarship an lo la ka in tinaman la ti lem chu rit no in criteria man lu ti lem chu it's not my business an lo lak ve shopping a high an va fe thum no thar high dam an no an le thil dang high an hungin show off ve la ka kan lo in na te khopela ke khoma in tinaman tho in la ti kha kalau ngai tu fe chulai tak chun rule chen khat le experience lo nei ta hai chun chu Manipur ting income certificate chu num num zan ji then no ka mo gan detail thon lai su le ku han num thon el ding an nom ta chung ang nge chun kan tho ve ta chun scholarship ka kum tin kan graduate chen khan kan hong muta tuk lo ma lai sing in khang lai tak khan fake documents false declaration ay to scholarship lab graduation chena scholarship lab ti kha it's not a matter of pride and it's more kha
hun kha alo fe pe ta ana chu kha sul na kha kai ma khom khana lo jing ta somehow concealed mo chun somehow kalo ignore an ta chu sin hai ai hung nei ta khang kan ngai tu na hai khana hung bo from the life goes on ana chu life goes on idealizing kan at some point of time kati kha bulting kan at some point of time that particular sin mistake wrongdoing will strike you and will not give you peace of mind. Self-righteous anga ilaw in treat na imani thup ilaw na at some point of time ahong strike ning che aniti ka ani chungang bogin kay khom tuta kan naw no kendra vidyalay skula admission ahong huta ka chun scholarship hai khom lak the ani ana chu khalai kan that criteria kan hong uma parents annual income ti hai khom ka hong uma SC ST ni lei ringota khang benefits po kha mu thei ani no ti kha kan hong team sa bo ka mu khom kha kan lo tuma mu tumin hilai khalai rule le pai hai kha kalau in dona an na hai kv an to an lo ka hai tinam hi benefits an to in documents am tinam an but sai ti hai ka na sa dewin pa ka lo la ka apoi ka tik khopela until tin laya kha thil kalau tho ka sul aniti kha ka ngin tri ma po kasuk ngai tu no ka papa bandon kati kha thu ka skula in thukin ahung hona an ho tu hai nan lo in don khamanel thei chun form sai dam khan hung thona kasuk ena kan suk feel up tum kan no more kan nu pa in kan hai ti hi tho chi ani dim ani no dim ti kan ke chu clearly in ka ung in kan ta ka ung rita kan hai in rila hi athat no ji mi hai ma chun e conceal thei self righteous ang komai umel thei self deception mi hai khomel local hemel thei ana chu apoi mo tak chu Pathien lem Pathien shrita sul ani ti kha khelai shilani ti kha ania mitam ta khai chun chu khang mei kha ti kha common sin anga ngai na khama the ani sarkar khama karap thon nam ani nge sarkar chu akarap an nom midam hai khama an lo tho an nom common sin ang ngai ani but that is not the validity, that is not the path to commit that sin ti kha ching na kha kan nei lein Pathien zar chawin tholoin kan hi kan ha dam ani kein voi khat kalo tho ta kha kan confessa ka repenta kanau nu na in thokin ka repenta total loading decision kan sim ani step chik te khom ni sin la thil chik te khom ni sin la peace of mind na sa de ni danga kalo tho kha an dik no azile khakhan ami sun char ding kha sun talongai dabin ka uman ta ti kha ching takin ka ungin ri tani chun vai suna ai thil ril hai po hai en nokin la hei recap nokin la kanu mani amasa takin genesis ai en khan adam le machine basa adam le evin sul an thoa an thuba an thupel chawni loin anin tum tua an accept num no ni mo khakhan I mana ai ni chunga humanity chunga atin hlum ti chu crisis rap tla tak trong se phuri nai hum mani lal david khoma khang ang bokin athoa ami rup chu
asul na hai kha ahung shit su ka ahung Inpuongfaina angat sana authenticity kha ring nu na kana hung nei samarinu kha ai enok chun chu she was being authentic, she was being humble, she was being real. Isu Krista in a accept ani lal Davidin Zangaina mua mal somna adong ani ultimately samarinu in being authentic ani nazarin imana the secret of true worship was revealed to that lady samarinu kumakanril Isu Krista tumidang kumakanril anle voice suna pepara ay zikha imana isira in chung I family hai kumakanril noro tu chunga mi chunga ilo thosul ani khoma ama khom varil noro ke khoma ril chung nom kati ana chu kha sul kha thup no ngai ti ein confess ding ani chun ei repent ding ani chu Pathien mi sim na san takani Christ forgive Pathienin ami ngai dam ding ani Pathien ko ma ein thlun phot chun chu taka ku chun true worship Pathien in bak na Pathienin ami sim na san the heart of worship ai thlun thai chau ding ani lal David in sir na anpung na la kha ai enin la ka nu mani Psalm number som nga le pakhat na ani en chu o Pathien izai nem ang pain milungin sin la ilainat na nasadzi ang pain ka bo sin na hai hi thai mangro ka rit lo na hai hi mi so fai pek var la ka sul hi mi so fai pek ro avai thata tapan chu ai chong chai na ni ro se chu ai confession chong chai na ni ro se chun atlang ting ai en nok chun o Pathien ke ma hin lungrilin thing tak sim la ka sunga hin tharawin dik tak sim thar nok ro chu Pathienin ami sim na sanani lungril thing lim ai nia hi la ya conceal self deception hi nuna khan ai hung su atu la ta tu hin hi la hi tu vai su na ai thuril sul ngai dam na sul in thrit na sul ngai dam na Inpuongfaina le nun kha ai lu thaina dingin nuha lal eng variant tokin hi la hi ngai lai ta mal som na ai dong sek thaina dingin kadit sakna kan lan chewane Shin nahi se all that nanan mi man lungai le be dong takin anrum kashin nahi who so bin me so far kadam subun toy de kanun hui ka ngai tu hin câu kir thei chang sin kanu thi na ding shui shu hai chun tin ni nan mi sen who so bin mi so fai la vurdegin varlem kati linnalom na mi bela kadam subun toy de
sinh nun phê lai hu so bin mi so phải la vur negin var lem kati lim na lom na mi bela kadam sung hun tôi dehin hun le ni hai tim dan ding min chuk tir la olal pa lam pui cha min sho tir la lan lu khung chan ding in hu so bin mi sa phải la vur negin var lem kati lim na lom na mi bela kadam sum hun tôi dehin lim na lom na mi bela kadam sum hun tôi dehin